فدراسيون جرح الحرب في شمال وشرق سوريا. شاكرين تلبيتكم دعوتنا وفي البداية نبارك افتتاح مركز فدراسيون جرح الحرب في شمال وشرق سوريا. فكرنا ناوندکی بیرنگی سپیسیفیکی پر گرینگه بر ان دهانه مرحله کی تو همو کاری کومه د باکور-Rojhilatê سوری ده کردی د روجاوا ده کردیه ام بگهینن سازی بونه فراشين كوشرة وكي هوالين غازي أم هاتنا إيرو فدراسيونا غازيين باكور-Rojhilatê سوريا ما ذكر أم وكي هوالين غازي أمي ما خو إثبات كر هر تشتيراني أمي سر بكابن أمي بخداني جهري مازن بكن أم وكي هوالين غازي ما بارجك جلاش خدا جبونا بين قالي جبونا شهيدين شورشة دسبك دانجي أم وكي سروقاتي بيجي دسبك شهيد بجران غازي بون اما کی گوما پارچه گلاش خدای امی برخوادانی گهری مازن بکن امی فکر خو و اراده خو امی سر بکوین و امی هر کسی جی امی اقناع بکن هر تشتیرانه وقت دیتجی ام في فدراسیونی ام همو گلی خو پیروز ذکر همو شهیدین شورشه و همو کسی حاضر و نه حاضر و از وقت حواله کی جن و حواله کی غازی سرکفتنش همو کثیره خوازم و امی سر بکوین و هر دمی سرکفتن ایامه سوسنامت هفسروکا گازیان باkur-Rojhilatê سوری ام ویژن ایرو وکرنا فدراسیونا باkur-Rojhilatê سوری اولین گازی یعنی هدف ما یک جه ام ویژن وک اولین گازی فدراسیونا خو واکرن خبر خستن کرن و پیوستی اولین گازی پیکانین بکارن اولین گازی یعنی ویژن دشر دجی خو گرتن اما بکارن نام جیانا ریوبریا خو سر د دیسه ده بشکل ده خورد يعني ديسا وك بريك ديسا كاري خو بكن ام وجن رغم اوقس اريشن هال سر روجواج هي امام سيستم خو من بردام بكن